Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlulu ate ngodiri, bu ideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang madeng ku pesakat kami suku dan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, idengani kuasa debata. Si bagi nido kelapihan simbadia, imosi tersurat i Pesalmen bindu 20. Janahanat si bagi pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pepituken si mendok. Bagen dari, tangkasku betoh, ibereken jaho bango kemenangan bay raja sini pilihna. Ia loi jaho bango ia isorganai ibekas na simbadia. Merkite kuasa Jahoba, merolih kemenangan belengo ia. Bapak inang deket kita karinana. Kum lot sada barang oda likta. Soh dahari pe idi oda boy jadi likta. Mela idi likta. Soh si dahari pe tetap ngo likta. Orang ngo serupa, namun sada pernengetan si bagidi, lot mo sada keinginan ta, manang pe sura-sura ta janah, merusaha ngo kita sekuat tenaga ta. Katerape mula oda dalanna, sura-surai, oda ngo tercapai, bagi mang mo sebalikna. Melanggo dalanna, manang pe waktuna, pasti Karina sura-surai, buka ngo dalan pengurupin. Pesalmen 20 ayat 7n mendoakan kumerna debata Jahoba ngo memerekan kemenangan mendahi kalak sini pilihna. Pesalmen n mo sada pernengeten mendahi kita. KDP nama sa iwagasan geluh en. Kenah ngolot sada keyakinan. Manang pe kepercayaan taba debata Jahoba. Manang KDP si kita pido idi odango pengidonta. Melainkan imo sada rencana ni debata Jahoba. Kumernai baku nepe usahanta, odang ngolot terjadi, iwagasan geluh ta. Kenah ngo kita semangat mendahing geluh ta. Katerai tengah-tengah perdalanan ta, kenah ngo kita mengido pengurupin taba debata Jahoba. Melanggo kita mengido pengurupin taba debata Jahoba, kita semakin paham. Janah memakin merhasil Karina sura-suranta. Bagi mangpe, lot ngo sura-sura iwagasan perdalanan ta. Baku nepe pemaksana kita, baku nepe usahata, mela oda dok debata Jahoba, kenah oda ngo iurupi. Mersodip mo kita. Ale debata Jahoba sini sorga, domi mo kami iwagasan keleng musim badia, peteguh mo, janada tong mo ko ale debata Jahoba, mengurupi kami iwagasan perdalanan geluh nami, asa kami tong meria-ria iwagasan gelar musim badiai. Amin. Bagi merenungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imosi masu-masu kita karinana, juan-juan mau banta, shalom.